Mzakwethu le ngoma kubuye ngathi ke izoqopha umlando ingoma kaMthandeni ehamba ke lapha ke ne-artist ke noma ke nomculi ke we-piano amapiano ke lapha ke uMahu ongokuzalwa ke lapha ke endaweni ke eMasemarang Hill ePinetown. Le ngoma ke yabona ukuthi ke kumanje isila ku half we-million ngama-hour nje ambalwa lapha cishe ke awu-20 noma ke awu-19 kodwa ake sithi mhlawumbe 20 nje kwesikhashana so that ke singazi kuthiwa sinehaba kodwa ke yabona ukuthi le ngoma ke ikhombisa ukuba ngenhle ukuthi ke kushaya mhlawumbe uMonday sobe ke sikufikile lapha ke le ngoma isifikile lapha ke kwi-million ekuyinto enkulu ku-YouTube ukwenza ke i-million views lapha ke ku YouTube. So sibuye ngathi ke siqopheka omunye umlando engomeni ke kaMthandeni kodwa ke abantu abaningi mina uyigxeka ke le ngoma ke bethi ke ikopi kakhulu ke style ke seParis kwingoma ke eyabe ke idla ke lapha ke uBhitu ke ngonyaka 2023 kwingoma kaMthandeni ke lapha ke intokazi ke okubalwa ke lapha ke kuthiwa ke uLwandle Nkulu kwinkabe records kodwa ke siyabona ukuthi ke buye ngathi ke uMthandeni akabambe yiki njengoba ke esenzisa ke nesitela ke sithanda kuba esisha noma ke iqhubeka nesitela ke esikhombisa ukuba sisha esuka lapha ke kwingoma iParis namanje ke uyas-adopta futhi kule album yakhe eseza kubuka ngathi ke kusama single lawa ke njengoba kunengoma futhi enye ayenze lapha noNomcebo Zikode esimazi ke kwingoma ke kaMaster KG ethi ke iJerusalem. Yabona ke ukuthi ke umfoko wamanqele ke akazwile futhi ke akazibekile phansi uyaqhubeka nokuthi ke aziphoqa ukuthi ke azokale nakweminye ke imculo eyahlukahlukene nje uLwandle Nkulu sokwi Afropop lapha ke lapha kuMahu usuka lapha ke kumapiano then ke inkuntokazi ke uNomcebo Zikode yena ke ulapha kwi-house. Yabona ke ukuthi ke uMthandeni ke uyaziphoqa ukuthi ke ajwayeleke nakwezinye ke noma ke nakweminye imikhakha lokho kuzonza ukuthi ama-booking angaqhamuki kumaskandi kuphela kodwa aqhamuke nakweminye imicimbi eyehlukahlukene engancikile kakhulu kumaskandi. Kama sisibongo ngokasho sizwe inkalakatha sizwe the Ndla Sotho.